Paithago Khumulwng Press Club ni Saktharmung bai Sangrongsalo Khajakha Dasda Kanchanpur Press Club Khajangmani Pandao Manjakha Khumulwng Press Club ni Secretary Ranjit Deborma Vice President Nipendra Deborma Tripura Indigenous People's Press Association Mothani President Gautam Deborma Tripura Photo Media Association ni President Omullo Deborma Akosong Paithago Mukhthang Ungkha Kanchanpur Bukhaste Amchayo Shamung Khlainai Tripura Koktoma Thumnai Rongni Imang Khumulwng Press Club ni Saktharmung bai Sangrongsalo Khajakha Dasda Kanchanpur Press Club Biju Mohan Riang no Chongjakha Dasda Kanchanpur Press Club ni President Jewel Riang no Chongjakha Vice President Budi Chandra Riang no Snamjakha Secretary Assistant Secretary Shobita Riang KCR Sanjit Riang tei Khorokba members no khoboi Khorokchuko Adong no tuye Khajakha Dasda Kanchanpur Press Club Executive Committee Bru Sangrongma tang no luazijak Press Club Khajangmani Pandao Manjakha Khumulwng Press Club ni Secretary Ranjit Deborma Vice President Nipendra Deborma Tripura Indigenous People's Press Association Mothani President Gautam Deborma Tripura Photo Media Association ni President Omullo Deborma Tipa Mothani Organizing Secretary Rajagopal Deborma Executive Members Bipul Deborma Onimes Deborma no khoboi Khumulwng Press Club ni kubun ojamaro Dasda Kanchanpur Press Club ni Ketal Executive Body ni mung saklaimani logi Executive Body ni mung butangno Ketal Executive Committee rong ni yago yafare rukha Khumulwng Press Club ni Secretary Ranjit Deborma Dasda Kanchanpur Press Club ni Executive Committee tai Executive Members ni bumung tini 7 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 tini ni simi o Dasda Kanchanpur एबा कांचनपुर सब डिविजन प्रेस क्लब संथाजाकमानि अबो जों आं साकबायथां खुमुलुंग प्रेस क्लब नि सेक्रेटारि एंगै कमिटि कतालनि बुमुंरक घोषणा खायनाय एबा साकलायनानै थांनाय दङ बुं साकलायजाखागोन आरो आं प्रसक फायदि प्रेसिडेन्ट बिजु मोहन रियां फायदि आङो भाइस प्रेसिडेन्ट जुएल रियां Secretary Budi Chandra Riang, Assistant Secretary Shobita Riang, Cashier Sanjit Riang, tai Executive Member of Banlal Chung Riang, Bintu Kumar Riang, Maisho Riang, Unthang Riang, total 9 members executive committee, total 9 executive body, Noti or Dasda Kanchanpur Press Club, Borok, Luskan Jarau Samung Planai, Tongmani Shaltini, Ngiman or Norogni, Shalkolokma, Jorani Norogni Nashing Money. Opo norogni musungmani eba norogni emang simiya Chini joto tiprasa kok tuma thumnai rok o professional kebo reporters kebo cameraman kebo anchoring kebo editor abdi ke samong khanya roni bagai जों bisi kolokma jorani emang khani manobono tamni bagi hingke जों jotono saimano Uidok hani roklai jotono organization tongo borokni motha tongo borokni bagai borok problem okolai furu borok ko khamya sajak furu borok attack khaijak furu borok sa khamyang furu borokni bagai kok sanai tongo eba जों Tripura saroni bagai hingke kok sanai korei जों naikol nai korei Chini bagai kok toma nahar nai korei abani bagai state level of dalai ke nangkuk maningui thaigaje Chini Tripura saroni press club nango obo haiwan sok mungono जों Chini Tripura to kaisa press club government by approve bungjak government recognize khaijak agotla press club to jemon tabok asamo Guwahati press club tongo Tripura bo haikeno agotla press club to government by recognize khaijak agotla press club no karei kaisa press club ungthong abo state government bonaya kuno hapang bonaya eba agotla press club executive committee bonaya aro nim kuno member bonaya
tangai hingga o kaisa baina control khanya nai mani जों practically नुखा जतन साइमन और जे ओ प्रोफेशनल तंगनाय रक आगरतला प्रेस क्लब ओ मेंबरशिप मानानि हिंगां के कांचनपुर नि खरकसे रिपोर्टार दाबो पसिबल यानो जों आगरतला तंगनाय रक फानसे केबो 9 बছর केबो 10 बছর केबो 12 बছर नासिंनानि नांखा नासिङै फानो खरकसे खरकनिसे मानो आमान मानि बाय चिनि दे गभर्नमेन्ट नि थाने फेसिलिटिस दं मानि रक चिनि जे मानथाय सकथाय दं मानि रक आबो स्टेट नि फानंथों एडिसि हापांनि फानंथों आबोनो माननानि हिंगे न तामनां प्रेस क्लब नि मेंबरशिप नाजाक आबोनो माननानि हिंगे तामनां गभर्नमेन्ट बाय एप्रुव खायजाक रिपोर्टार्स आबोनो माननानि हिंगे तामनां एग्रीकेशन कार्ड मानजाक रिपोर्टार्स बरक सिमिसे मानो ताम स्टेट गभर्नमेन्ट नि फासिं रजाक दं रजागै दङ सिनियर रिंखांके 60 बছर रिंखांके पेंशन मानो जरा गायसा सिनि बसनि रिपोर्टार रग ताबो जों सिगला दं खनो जोंबो तो सिनियर रोंनाय पेंशन ना हानाय सिनियर रोंनाय जों रिटायार ना हानाय आफोर रोंगे जों बायके सोलिनाबो बागै पेंशन रग नां स्टेट गभर्नमेन्ट नि फासिं दै रजागै दङ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंशियल गोबां मा सेब साब्राव रजागै दं आबोनो जों मानिया तांहिके जों गभर्नमेन्ट बाय एप्रुव खायजाक रिपोर्टारसिया जों आगरतला प्रेस क्लब नि मेंबरसिया नायनाय खांके बेसिरबाग जों बन्सि दं माने जों टिपारा सारग जे 19 दफा जोंनि दालबिदाल दफानि जों कक्टमा थुमनाय दं आवन बागै जों जे सेकांगो हिमनाय कक्टमा थुमनाय रक जों वानसका आगरतला प्रेस क्लब नो कारिबो आलकाके आलायदा प्रेस क्लब नांगौ जों गभर्नमेन्ट नो सानका वाइनि थाम डेपुटेशन लायखा बरनो कयमंग ना रखा लास्ट ऑफ दी बलाय कपाल काहाम माने चिनि जे सानमानो बरक इयावबो नांमानि सानमंग न तांगे हिंगांके त्रिपुरा सारनो डेभलप खायनानि हिंगांके आगरतला प्रेस क्लब सिमिया तेकैसा बरकनि नि आलायदा प्रेस क्लब दं बुमुं रनानि बागै जों वानालाय खताम बुमुं रनाय स्टेट लेवल नि त्रिपुरा नि प्रेस क्लब नि बुमुं आगरतला प्रेस क्लब बुमुं आगरतला प्रेस क्लब अब जागानि बुमुं हनपानो ताबो आसाम स्टेट नि प्रेस क्लब आसाम प्रेस क्लब नि यरले तामोन गुवाहाटी प्रेस क्लब बुमुं नाहारमंग तामो कैपिटल नि बुमुं जागो जेमन आगरतला त्रिपुरा नि कैपिटल हिंगाके आगरतला ओमफ्राय आगरतला प्रेस क्लब जाखा जों वानसका एडिसि बुमुं रितंगिया एडिसि नि कैपिटल तामो बा हेडक्वार्टर तामो खुमुलुंग प्रेस क्लब ओके बेस खुमुलुंग प्रेस क्लब नरनाय नै वानसकलाय जतो स्टेट गभर्नमेन्ट नो प्रबो जाजाखाय खुमुलुंग प्रेस क्लब बुंसिने इनके लाई थांनाय 2021 बिसिनि 5 तारिख मार्च सरकारि बाबे स्टेट नि सीएम ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर तै आलका गुबुन मिनिस्टार दङ जे खुमुलुंग प्रेस क्लब अबो खुमुलुंग आमसे तंनाय रखसिमिया जरायना सब डिविजन नि आजरायना कायसा खुमुलुंग दुगमारि अबसिमिया खुमुलुंग माने अबो होल त्रिपुरा नि जतो त्रिपुरा सा रनो तुइसे ओ प्रेस क्लब खाजाका एडिसि गभर्नमेन्ट नि फासिंति 10 घन्टा जागा जाखा एलटमेन्ट नि सामं सलि दं एडिसि गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट नि बिसिंति ना सुबाय ताबो बिल्डिं बति सानानि चाइटक ना हलाय दं फान्तान फायगोनके जों दाथिनो चिनि त्रिपुरा सा प्रेस क्लब आगरतला प्रेस क्लब नि साइपानो ओंगै माननाय जे बलाय नायथक नोटिस नि बिसिंगो आरो टंनानि क्वार्टर टंनाय सब डिविजन नि बा डिस्ट्रिक्ट नि चिनि प्रेस क्लब नि बागे आलादा रूम टंनाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ता टीपा फाननखा टीपीएमए फाननखा खुराम फाननखा जतनि बागे आलादा ऑफिस टंनाय आदा खतम आरो बिदिसो अबो हायके साजोबै जों प्लेनिंग हालाय दं दा वबन पुरे जों नुबै मानखा खुमुलुंग प्रेस क्लब सिमिनो सारा त्रिपुरानि जतो कक्टमा थुननाय रकनो साबै मानिया कम्युनिकेशन गेबुं दं अरन नाङै दङ जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि तेगेसा प्रेस क्लब एबा सब डिविजननि तेगेसा प्रेस क्लब आ नाहार मंगन
Faini Shalo Amsaini MLA, MDC, BSC Chairman, Kanchanpur Bukhastani SDPO Tei, Hodani Joto Kuchuk Ozamarong Tuyoi, Naitodo Kaisa Pandani Bishingti, Dasda Kanchanpur Press Club Khazangmani Panda Klaizang Hune Khatumani Kokshak Laika, Dasda Kanchanpur Press Club ni President, Biju Mohan Riang. Kanchanpur Nishimi Brido Kumar Riang ni Kokthum, Chini Khorang.